Via Kamal kan online TV channel. Anar malaka nyam we kenya diala kon len karwa ni gwasme. Ka jan gwasme de ko lere shu ko de kon kalin. Re dwaran kon de kon shal kan wore. Lere ti gorkan o de kalin agwa ka dobdana bekaka. Lere nyam bana writing Queen Nasser ka kwi de ni SSPDF ka de ni Uganda ka de ni RSF. La Rapid Support Force de ni Sudan. Jo chalat gwasme wakan gorkan jian waka wonyam bana writing na me lero de men bana nyokome lat kon ka jan lera me bana write ka kwi jas la jata jen men je ko kwanten re wika so Sudan diodian bana write ke dungdan ka jang sebesuka akan ladang jok to na bana kwen ka jan gwasme akan kono nyami jirami jidit ka no online TV channel adanga changa jan changa nyam ko ji gore jen o jender subscribe ke den notification bell der je twain ko de ler ti de kan chomala shukaji gwaza danan pai kalarich bana chuo ko manande kon lin kwatame dungdan ka jang beje tok nyal dungdan ka jang shebutuk ala dungdan ka jang saga dabga dio jeru nen to wande kana ngach to kon kele te lalat ke kwi jane engo gwaze dan mishran che wodar jane wala jangla weje ke kan jang to bi ke no kele alo ngai kon no jang kele te jen ala historically tin kon ngai kon ke kon la kon let kele te lalat ke akon ngaje no jang cha kon ngeje no kele chakon ngeje long ka ngini medit na mira mute ka mando de kiti ka mamadu minge shingre ching chuman tama kalet katen te lalat ke jang chakon ngeje no kele ti shamkana shuman tama ngat kon no jang shamkana dunan ke jang shebutu gala tok ko mi konta dan to kon tene tama jang nakan kon ka dukti gol men ken kon ko ngaje no jang nakan kon o kon mi chi chup kudien ka dong tel mi shala ngwasamo chai mu ka dor na bishugun and your friend but then bajian ka jogdu bo ka shimor kon tel mu telwang tin ko dole jega ka ba ko na ko ngeje gwano jin ci telo do gwasamo ko ci mu ka yo so jang ka gitaran mu do gwano jang staran ka ke bu maltuk ka jan gwasame do kon ci gice tok ni ka 1991 ba ka 2013 and 2025 so muno jang chika manakon ka jan gwasme bika manakon mi chika roden kapchon ki chi kwargen kontin chaje gwarpin no nwere ka jitarian and nwere ba powerin ba yugo ko power nwere tamate ka ngana nwere karamu mogoro net mane by the way you mon wekelu jimmiti aganis use te ka community namo negane doro mone ko use ken ku doro mo ko le chonga ka muna ka powerun yandoro mo ni je gwano ngade jenu biatel lonka kor gwaten be so ngani nwere ki jejen bor la nwere wayami akana longo akala bom nwere mon sik politician content nyam sik kwara content nyam nwere wayami akala bom nogi ki logi nwere wayami akala bom ko kala gadu jana wajin mitel ngani wajin mo cha diawo chenga jin point do la la no ta ka ngani tingana dawara ka ngani to ne ke jejen bor me ken yangachi telaramu be ba wadich ba chol no medich SSPDF no medich asfela ayo ashiem ngat nware so jin tedien kelo muken nang ka training ke jejen bor ko mete mije to ngwa mo shi go be ba kan ko be kan ter ngwa mo jin chala ke jejen bor ka je ko ken chun kan kel ka community mun yo no jen go janga jitara mu kan tar gan ngani ku kan tar gan rije tore me lokana ram mo raj mi de tok de jalar ko da nor kmin de nang nyam so bi ngaje no jang chi gon mara nore jang teran ka ke se ma tu batu ka ni chi kwarkien shi ka shablo ni kan nyok mi shab kana me de mal dar ben ka ja ka kunyo mo ngon ware bum kan ware kan tul ano cheng men bukan kon karen yale nakan gat kon nakan mana kon gwane kon ngoda nyane jaka bangwanga baga luang kan pankin kan jang so ka jang government tama ron kin dangro di jang shegwan marga dan jang gwan taran katin kontil hero antama do government ban nyok milin kone jab jala kona dana sham kare wich ka so Sudan biang hajana mo jab jana kona sham ka junu mitala jab so Sudan in kon gada jiak jab jan kwale rungujo
ka jen ma ka so Sudan wi dialen koken mi yen gu yena wi din diale koken ne wi mon koken America China wi diale to jat jen kwenan cham kare wi ka so Sudan do badana kwen ka je ala jen ala economy ke liu ladje ka jen jasamo mi shatwo kan tamen wo dong ba jas ba ja gek no da ja gwan wo bisaw Sudan bi economic da be je ki betul jen mi lar kono no jat kwen mi chamke rei wich ka so Sudan so mi cham mi chitoran tam mi sha pot Sudan cha ja bogo dijin chwal ke RSF Rapid Support Force tin kono nyin ke Sudan ke de ni Sudan ja togo no ba jat ba gwada ba ja gek ko chi karab mandana la ki generator kono la jat kula rel ke keje kendial cha ka wang ki chaga tul la ma thuru ken tela jab jel kare dien kan yal chaga wang so kujamo je jat je jegan tamma ka jab jela kono re wi ka so Sudan mi che tul binaw ni re wi ka so Sudan be be jamat be be jelo ban way tin ka gwasan be le re jog ban gwasa me to kan wala ka shanka wara ka faidi ron kin dangro jan dangro diech jo ban gwasa me manan to re wich ka Nasser chala do ne na kume kirma yadit SSPDF kana Uganda People Defense Force la de Uganda kel ke mishal ke Rapid Support Force ni la de nitin kote la jidwa de ni dwar ka Sudan tin chapot Sudan chaja dak kel wa kan bika wut bika jera wi ka Nasser an wala ka changa waro ka paidi won kin dangro jandangro diech bika jien bika won nyam bika wa ka jigmir payam bika ka maker buma bo ka gwen buma waka malwal gawut payam wa gwad mo keleo bikana jel ka wiyir chawa di mo chajalat alo wa kan god yal kontintin wa tukutin re wi kan Nasser wa bikana captain yal da do mo chajalat no jen mission na tukutin tama right corner so mission ma wa mission kan to ka milat kana ka shanga waro wale ka pay di won kin dangro jen dangro di goro jen wode nyaga ya kel ka do barana chalat ka jen go de ni SSPDF Uganda People Defense Force kel ke RSF miken wa bige jere wi kan Nasser ka buka wa ka jigmir bo jigmir payam bo ka maker buma bo ka gwen buma ka buka we na kamalol gawus payam jenen dana chalat buka no gwa dana la malol gawus payam waje ne baseball mila base don kume don kirma yadit no latin de ni kume ten de ni kirma yadit ke de ni SSPDF an gwa mo kelo wa gur kono bikana kap bikan wadi ala kontinci chunkele kirma yadit big ay de bikan kanak ki bikan ka joten ajan do dana gode nyo ya kel nyaga ler me gani ko ken an biata kamal bye bye